Nabi. Anak kita pun aku pun. Maunya tema itu dia muna amang parbesinai. Tau tumat itu somondokon ni na dua-dua hamu pertagani parumulung pasaron na toho parumuluan. Jala panggoro di dulu hamu na support di langit na tojong di tanah jala parsuara nama saringan na go di rurang. Alam mo ba sa kamu pwede na bator samo ini do pangidon namin to mat dari mata hide godang nabi itu. Tetong ma ulung turun namin sehingga madu itu somondokon yang kana dua-dua. Saya itu dulu min apa natapan itu dua ma perguruan. Saya jumpa matawang kana nani jangan saya dabong ma akan nabi dua. Ope man namaro nami. Ala nani manon termahami. Alaya dorong semana terhami aman namaro nami tetong bejolo pangidon nami. Asa ada dua kamu menjual perjulu dua mata di bata nomor dua di bata sudah pesan ibu kasih kanon perjulu dua kamu menjual dua mata di bata jauh. Menghidup mahami asa dulu hukum bisa itu asalnya kopun nami na perjuri terlu mobil mana tu salahnya pun nami hukum bisa berdua ala di dokter pun nami na juri perhatian na surat tele patinggalan sebuah tali pasakalan sama hiang para misora mitok para mat sobaluno jala sibuan habis suon jala sibuan sangap jala totong sibuan dame senari pe dulu kamu amang nama nami tu salahnya hukum nami na perjuri terlu mobil salahnya hukum bisa berdua ada ronda kamu. Seperti main dari gunung siara lomang gunung popuk saya sih marwanya mata dewa tadi hami makurasi mah anak salah nyopu jadi ompe emang nama nami nunggu dia dulu kamu salah nyopu nami yang berjuri aduh lu kamu menjorong se tuh bagi sini dua tuh ayo kumadong akan orang lebih tok kami marhite uning-uning amunai manghidup sentabi hami asa aduh lu kamu mau se tuh dua pun tibiondo tisbio natoro aduh lu damang. Horas matok di mati itu paun yang putar belajari. Ala nani mana termahami aman. Pargosi nabi perjolo dorong nabi sumber kedua alaman muda dan nauli bermuda nadi gan mula gabi mula horas. Beda mang majolo muda mula. Atubuan ni anak Nabi Sudro, atubuan ni anak nama Roha. Nunggu di bengkong dari hari aman nama Nabi godang mula-mula manggidu mahami sonari di godang soba. Soba maperjolo tu mata di mata. Sitok pasaluhun pepinjol jala sitok pasaluhu asyang anon. Baik dah maju perjolo yami godang soba tunde bata jauh.
ala nungani beda manggodam sota juaman tadewata sayang dia matutu lam amat tadewata nama ngiringga nama ngoroni hamsa luna senari pe pangidun nami mantong se somba tu lihat nalulu di bangsa tikyon somba mo tu si tuan natorong mulai siat dua turba satu dua asundutan asa na paboto maami na Maria na marla seruan kami di bangsa tikyon pamparan ni popunami raja taba dua anak dot buru senari pe beda manggodam somba tu dua pertibion do tu na lihat nalulu di bangsa tikyon beda mama. Matutu dia muna amang pargor-pargosti ala nungani nangidun imen kami me kamu me pangiduan nami imana marhite godang somba sonari me dono nami masumundo kena dua asa batu bata main nama rohak suhi dibain di topas tanolian ala nungani me kamu dihami godang somba naik majalo mahami godang lian ala sentabi maman nama ro nami asa somana upanikan kami di sotokin barisan mana itu gimana panitia di basahang mah bendera pataka dohon tukang penaluan dohon bendera umum itu amang ketua umum soni manang dohon tu sekretaris umum dohon tu bendera umum asa tabiat tem mahitelas nurhan dari bangsa tikyon sona makarasun pengurus barunta dijodoh mah amang ketua umum sekretaris umum bendera umum baru awang saya bawa baris sono baris mahita lain mangidu mahami Tuhan muna itu nabi lain nabi baru di punguan asa di rumah punya nama sona pada menunggu abi bulan muna di gedung dia tu bagaimana kalau asa tetap di siap kita amat pergusin gitu ada panggil prinsip kami Rosiano ya penjuru ketua umum sekretaris umum bendahara umum ala nunga disanjong dong presiden selama acara itu acara lain selama sana mana mahal Ala kamu bisa. iya kan Sama sangat. Nah, tayo tutup kamu saya aman barisan ka dulu tayo tutup mah kada mah nah isu sa baris na isu kita sa baris na molot tapahok mate justru hatta tuduhan di benota dulu belum sama di paisa man no panutor na Ikut dulu kan di mana? jadi tapaisa mana teh soalnya mana dia itu na jadi ya man pergesi di barisan itu orang nami dukun kedua di nuang menata nulian beno mana gabe paring di hutan kami nanaing ma jalo godang liat asal liat gabi liat horas dan tetap di ramoti Tuhan berdamang ma godang liat gabi liat horas di pesan kami ma Tuhan muna perbesin nabi bagaimana Thank you.
Jadi mau nanti mah aranunga tadian tombe songon pengurus baru nau tangkatot songon ini manu akasi bol di pemata bedi rohaku asane manotor hitanian satu kinai di gudang siu-siu beda majolo songon simbol di pemata penganan nang sek songon ini mabina saat udah pengurus baru sabaris matong akan di jodoh sabaris ina di budi kurasa isuk mati kina hita margundang marebas manandidak-didak jalan masih jalanan masih pohola tasong lima acara gundang dan lanjutan
sabaris maam atau dijodoh, sabaris ina. Nah, dengan nama musik, romahan non mantap tekan. Jadi mergodak siung mahina mah. Ada orang semua orang, bah dengan non tajalo gendang ta, asa romang kainan ta majalah kita sama kita ke boy dengan non makna masih jalanan, masih maafan, masih pohon-pohonan sesuai dong angka nasnurhatan. Jadi amang pargesinami alanu gawe hani untuk mergudang lihat sangkia batu lihat gawe lihat horas merhite asir holong nasruhan Tuhan. Didikyon mengidu demi kami dan manontor kami akan nama dengan tubuh akan nama anak nama bapak asal merhiteon kami masih siukan masih jalanan boleh teman-teman pada lebih kurang dia kapal perempuan nanyo asal giat kami berseburu sejak karena umuran boleh teman-teman akan naik membaik akan keributan doa akan penggugau di puan namo saya di padu Tuhan sama doa di pada usaha lagi nami jadi sebenarnya ini mereka semahami dalam masih suka mengiru mahami Tuhan nama nami baik daman ma godam suki mau lihat baik daman ma
itu amang namaronani nung atong lasdaruhan nami ala nama si Kope doktor nami lima ami nama si Sukan jalan nama si Poholan nung ape doon nami ma songon doktor yang dari dua baru nung si guru si guru makara baru nung dua subi ang doktor nami saya daw ba subi aka mara sa doon nami ma songon noni aka pupunta aka na perjodoy nun asa tinabami na bulu di takit-takit by suman saya mo nang matok kami manalo musu dami-dami mahami manalo doman semari ni manato mahami to kinayaman na marunami ale magtortor di tempat mahita di magudang si monang-monang asang giyan dito monang kami manalo musu dami-dami manalo doman beda mo magudang si monang-monang jadi mau dapat tempat itu dia mau amang namaro nami kalau nasi kok besok panotorium nami sehingga mati itu sama dokter nilai dua orang semena atau di madingin pintu di matugu raja tapa si poli-poli na burju maranak do burju marboru dan depak do habi marbi anak depak marbi boru senari be pasator nami ma partikianon boru bere ibebere ni bunga dan tabatua na do tingano senari be pasatami na do boru bere ni tabatua partikiano paknya ma do raja nami ate udah deh emang boru jadi di taburu bere ate alaning matsoba kay tatula-ulat ta batong rekon adong benot kadalat ta matsoba te asa adong ha buat nabi naman ta batong hula-hula do ba ha dapat baru ano ke dapat songoran cuma masih bersiap pun ulang-ulang hulu mana awet itu kamu Dosra mo na bumi. Jadi maulah teman itu harta maulah teman yang raja yang ulah-ulah nami raja Tapa las rawan nami itu raja nami itu ulah ta sedarion lima nomor bona tahu kita tutu boy tabay tutu sehari 7 tahun jala kakas do tayo tutu raja nami saluhunna boy do tupa bardalan uling jalan dinggang jalan lagi tutu raja nami nunga diberi kami tutu raja nami takas nunga mangaliat tapon tu raja nami diulang pag alani raja nami naing Roma habi guru bere puna nang songoli bebere po marsoba tu jolo mula raja nami raja bolong adong no hata nama tua nama tu dang sudah pulung nang saudari dang sudah buhu nang pendo pabeng nami na sasadia tu aku raja diulang mati las marwa munate jadi songoli bali aku amak pandai nami Bartakanin parunong parsarune parege asan jantung mula-mula syakir mula tompa mula norma hidup mula nilo marwakla ala naikmar tompa mahamit mula-mula namin baik kau majo kodang mula-mula
Pande nami adong ata na batua nama dokon asa nimbuat kita tanawia baik tidak pasti naik pangalian mah sobat ula-ula nami mangilu kami ya nak pasu-pasu markite kami yang ula-ula nami tua kata nomor 2 di Batam baik kamu mama kodam dia langsung mah
Raja Bulun walaupun penakingan aung nahurang saja nami memang sian nahurang koordinasi do alai buah raja nami aung lebar tinggi tu hame marebas manang nawado raja nami Hani naman na ruang ang guru, mabay sa bisa minagajag tuha muna. Baru benon sa tapasikop partor-torota jala hami nutong nama jalo gudang si Dio. So ini mamang guru, mau laga raja nami wasan ay batu aku pateke raja nami mau na deh mamang guru. Mau lihat gudang mga di masa tuha nami tuha muna peparan ni amang boru nami boru bere di peparan putara na bajwa. Di baga sa tikyon marlas ni roha do hitara no aroha muna mabay tor soba tu hami hula muna. Di dok na dua ipasaropa do na takok na do tuan na saropa do sinununa do sinodak na asan dia sak-saksian lusu ya suat duri. Alanu nga di baik kamu amang boru. Akka tor soba tu hami do na marhite-hite na marbunga-bunga dia katangan nami. Doron nami mamau ni ate gudang tua muna jala tontong matang yang nami tua matari bata asama di betari bata mana mama suha muna nama dok songondo nyuputan na berjono bona di empuni mena di dolo si tapongan setubu ma di hamuna akan naudi lau martaba ma akka sinadongan jadi yung memang baru alanu nga dilay kamu songan somba tor somba tu hame senari pe balosan nami mado marhite tor sabi-sabi boro betung sabi-sabi na jangan nanawek kami asa songon nasika waktu ta bay namang boru kuma akat jarak asa boy hami tong markaniling mabayin sabi-sabi na tuha muna abang pergesi ditikyon di baga sa rasgrohan ng bora mahami mabayin tong sabi-sabi do pohol tu peparan ni amang boru nami do na boru nami mangido mahami bay damang ma godang sapur marmemei baik damang ma monate ma
panutor ibaga sa tikyon, dus marohata asa tapasikok ma atara panutorota ibaga sa tikyon. Mau lihat ya? Jadi semuanya waktu itu amang pergol-pergol ibaga sa tikyon, ala nung asikok be panutor nami, nung marsipasawran dami hami dia kan marhuda-huda na marburuk. Senari be sama napa si kopok panutorian nami saur-sauran nami mak semondokon na dua asa emen isda badua matutu panglinggoman di Siborong di Batama tutu na mga liat dua sa luhut na may ita di Paroro asa utang sigaon may natarifar na sibuha uta sigaon ma inatarifar na sibuha-buha oras matok di kumuan ni Raja Tabaduaon at Kaboruna taglumobi manang hami Raja ni Hula-Hula shopping may nabinokan di Tarabunga tu sanggar mapori turuang pasakuha asa oras maperdalan-dalan mangongo manangat papertiga-tiga sinur manang pinahan gabi angka nangira asaya na namin niya kadadanan na memet say sibur magodang ma samodima angka nangat kadadanan pepeng ma saur madua asa silang lamang hurung ma sila na ito ba dana petong dangar na marumutumut di bunganon na magodang peto sa luhuma na marumasiroa aman mga ipiaman pergol-pergol si di daun na dua-dua tinuhur may namuat tiyo binayin batu manuhatan paing marihami godak si tiyo las padu muda mang ma godak kasahatan